Mentagasi kinong kersian ke NPP kila pelong ya kejing elang ha ke office jong ke parti hatura ke bar syatang ha kini kesngi badan kejing kelumar. Ha kini kejing elang ledan menteri rangba ke jelau Konrad K. Sangma ulampang ki yang darbar Thomas E. Sangma ledan lang ki menteri sorkar ki MLA pada kispangut kinong kersian ke parti. National President Konrad K. Sangma berdairu menteri rangba ke jelau Meghalaya habakran ha kejing elang ulang pa ke parti NPP kan sepenbet ya kini kemat ke bar yade bat ke Sernot Schedule Tribe bat ulang ba anum dan menu-menu balak penpendret mensian ya ke parti NPP. Ke parti NPP kanang ya bedang bat ai kejeng syakri ya ki pai ba bakin bot ya kalenti ke bau purno sang ma bam kuai hadwar bleu lehikai bakum ki kirstan ngede banye bat banye map baru ang tongin nang pen klan cucu ya ke parti da ke bau khot uber banye teli ke wei kum syipara. Ha kani kesni menteri orang ba ke jelau lepan pau ya kejeng songo ya ki plit ki balala bante lakam ya kejeng kelumar ha kejuk kepor upen pau ya kejeng songo ya ki pai ba nong syong ke sortura ki balai snok tilang barok ban penko ya ki sindrom bar kejeng kublai kali cabarok kinong yalam nyam ki balebu kejeng kerpat wan wanra ya kejeng syong suk dukungan nangja darang ba kaunang nangja aro patesa hayat semekam cirak batte kam ka ya seni patiko aro blak tapakken aro na me ken na me public baksa at kubonge garowits ni tentang kona noksukan si wenne riange at patiko organize again aro mobilize again kasachi kubonga kachi at ni patiko ken ani at dalo ya principle pangchaki at kamkana ya obosok ani sumayo anga baita pressure nga anga kana sja dengdang building rako sulinga hana mande nok chinapinga ha mande rako dokkinga anga kaunang jama kaunang Dengtang forces rang senior official rang sarat sila may ba action ko ano nang genok jode kapul mat jengjo ane ako chang ni chang pressure ka ang ako akan nasya may na yende confidential matters sa may nakapa order ako mga ako akan nasya. Hindi ba nakapa decision ng sukpang ni Makao? Hindi ba nga jat ko Makao doon ni Kamka? Uwe, dalo. Yan sini canong berang. Telsete mong. Hayda may ba tentang. Action ako rak na ba dunga? Hindi ba dalo? Leader ng ang atzak kebeko nirok na nanggin. Asong ko nirok na nanggin. Meghalaya State ko nirok na nanggin. Ano nga man ka? Sine, chansi na nanggin. Ano nga nung kapay solo biya. Ang narama ko misok po. Diya nga biya. Ang atzak ka. Yan ni tentang action ko na ba? Mamang sano ba? Force ko takala order ja. Matay gensem. Alchuan matay gensem. Andi banga dakcha. May nangajat na kaksa. Darang ni siya ko. Matat po ako siya ko nga nasya. Ang tunga dapet. At saka songo, ano Meghalaya State pangnan, jat ko makango doon jat ni namganina, jat ko na doon ang pangnan kakagin, nit alo ya at ni NPP officially, ang nagmasakantinan, syat na ska. Isa lang siya,
public day pasok ba di iso ko matel na wala. Diba public ni Palo Chief Minister ng anga actually police na ko nga matelas ka. Actually magistrate na ko matelas ka. Dangtang officer na ko nga matelas ka. Dalo bisong niya sel nambe sensake niktak kita welcome back to Sigija Sakija Giza Kam kae dalo ya ubustako na matna oy mandirang dalo Chief Minister ka kaninga di ba Chief Minister de saksanok ja binadak sa kapa ya officer ang sa local area utong kapa leader ang sa ketem ni mandirang sa dalo sini tura tauno yan ang bigi sa pabosok jok bosurang ko kabakos oy kalaha sila berakay do lang jok yako samarong tarata tura town ni mandirang na ang tang volunteer ka community ni mandirang jakora Tengah darang na ba singjawa yako tengah tangan dakin ane dalo tura town ni public ungkate at tangan bisong sama lang ko troke tura town ko tanga taha yan at seni quality yung pinggang yan nakapa at sini unity ko at pang na nakina ng gain ang namin ya so may bako at sini turong ko talaga pa pamong lang reverend lang father lang ko ba nga matela Jen salo bostok ingacem. Namin kinanirang bakacem. Darang bakpatas siya. Debat sini torom ko talgapa. At sini reverend lang, father lang. Sat ni gaman chansiye. Tom-toman iko nang nike. Atang ni janggi ni gaman chansi kita. O inga pa, upusa, JP apa nak yacem direct utsiri ang imong public ko bisong mula ha.